Papu ani chire Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Baba Yara Sports Stadium. Baba Yara Oya Santini. Ofri Mampano ofri Jabe. Enso Asantefo ankasa se ye de omo stadium no to Baba Yara. Enso nkana ha. Ye de to ohini jan. Omo pene ye. So man pene. Said they will never allow that. Da bia me ka se Afia so asnega. Try. Why ye be bronsam. Asantehene Otumfour Osei the second. Nana unkwaso. Yedim se Asantehene de oyo himpon a chese yentoto na sekra oyo hia odimu ankasa edema Ghana ene ewiase afa na nyina oyo himpon kese ankasa se ye ka himfode a na chese Otumfour de oyo himu ohene. Aha let's talk GH rumors so. And then the first time I will share me, I make sure say obe subscribe edi amame na afi wa click notification bell ne so say de be ya me uploading new video bi a onsa everything aka na busa yenim say bibi jiju show yi ye monaguchi ne hosti enam so ema Afia pokua ekototo ayampia ede ma opem so Otumfour Osei the second ama ensem bebre aba ewo Ghana ha any social media ne so I could raise a whole lot of issues about tribalism enya sem ketwa kra ni enim se Otumfour Osei so de oyo himpon ni santino se wo kan de a na waka asanteman eni afei Ghana manpo enyinam enam so ama Oheneba Ntim Barima abekasa se wo kasa editia Otumfour Osei ana even po kasa editia mpanyimfo no nkwa esa ewa asase so mepa mo chomo mayenti na numa asem nimra mepa meto amso Titus chapter 3 verse 1 you pronounce the Titus Tito ni Titus chi no no Tito ana borofo ne Titus chapter 3 verse 1 was me kai won no mo mra mo ho ase ema mpanini ni tumi ahodo no onye sitie won siesi won homa enwuma pa bia oni obi ahun sekuro mo nye tutupe mo nyo bete na onyi ojo adi onyi ojo nyina adi enkyire nipa nyina enti Nyankopon ase enne ye kofie dwumadie so ahintasam so yenka mo se mommre mo ho ase ma empanini ni tumi ahoduo no nyina da ise me hwe social media ya na time share nobody should make mistake say utwi phone esi wani mu ho na u dipani bi atamu a enye wadwen se eye social media nto afa ho adi ati se ugina nanim eso no me obeje ase ugina nanim yes ati se de ugina nanim obeje so no me na ansa na wafiri wi ati gisa o repent ohen kase bi a wudi na tawaye da obeje odan na bi waje wodi emu small boys etumu pe future na ye foundation ye lena so wadwene kira wo sa wote abrochire nti waduru wote abrochire nti waduru me operate clinic ene me tena ase me ha maninka opa from nkwala ni busom se me hwe nipa 100% ya emu nanti efra buchire baaya okay ebi tu wochena omo hye da twa plane ticket fra buchire eno ana ma ye mrentiment mi anya dwuma na ma ye mrem se ma me rest omo twenye omo tu ochena me pa chona broche no mu firi ba from America to wadwene kire we se wadura broche nti you are immune insulated against a wiase punishment e wudi nsenhuna ye punish we wati de ma huni se youth ni bebre titu no mo akopia broche face waduru ya face o madu oso camera na wohin kese ye himfa kese president mu na ehuna mane o maten to de bi kura mpie manu mu da because it goes with cases yeah na me kasa kire wo mo so omra ATM ye peda ache never so be depend mu bi atam da you can criticize and the ye na say criticize yeah nemo insult to pa who dare you say obedi wo hini bi atam ana say obedi president atam say opese o kire say waduru hefa o papa ba wiase no ne contribution to the development of this nation yes say wabusa ho o papa wo ba wiase no busa o papa say ne contribution to the development of Ghana den na waka say opani bi e ma Ghana nko na nim enti wo bedi nataw o papa contribution na o ma me de ye we he
Bitie Mabawa be one of the TV stations. Mabawa pa. Tell them do Otumfour atem no. Oh. Afia na ba ko atwere apology letter. Wodi Ohena atem wi a na wa atwere letter beto social media so pan. Kwa himfie wo. Okay. Okwa himfie onko pa chewo. Yes. Baba Rebecca say bia ogina kan nka ho anso na ogina. Dabi. And we ke omudi watem wi a na wasan atwere eya beto ni Facebook was and there's all patch. It doesn't work. It doesn't work. Mabawa bi pa o. Say do mudi Otumfour atem pa. Oh, ya. Omudi Otumfour wie na makwa asantefo so asantefo aye den. Dabi asantefo aye den. Oni bone ne so aye asantini. Na quotation sa kan bi na mti. Pacho. Emi de pa. Ba kan. He. Asese Ghana ha na ye wo no. Wo ya asantini a it's a crime. Yeah. Obi ani ne tribe ofiri mu. Obi a. Na yesi ye beka no kora wo ye mamu ha. Upanipa, wo mo ye just. One more honest, one more bias, a Santefo. General Champion, no, Santini, not Santefo, a solitiano. I don't know one can say, Yedian, and he's a bit previous. Do a baby a support. And ya Santefona, a solitaire General Champion, and so no, Santini. No, correct. Abra Liman, former President Liman, almost less, no one ever told in the contest here. Because no, Santini. No, Santini. Asantefo na nto amaliman. Yeah, what to Maliman? One more to Maliman. Enne President Akufuado. Ni vote do na free Kumasi. En free Santeman. Ada na Asantefo ne nka say wo ye achimu ni ntia ntoma no. Eso they voted for President Akufuado. Yeah. Enne na Santini ka ho. Opani ala nchamate wanya Santini. Oya Santini pa. Oya Santini. Ada na Asantefo no everybody omu vote for your friend say Dr. Baumia. But Baumia ne Mahama. Asantefo ne nche omu vote mu bi ne ha bi ni ha. Ada na omu nka so omu nyina kodi alanchi. No na ya Santini. BBC report o se Ghana ha ope tribe wa omu nya yiyimu a aya Asantefo. Me pafo ni kire Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Baba Yara Sports Stadium. Baba Yara o ya Santini. Ofri mampa na ofri jabe. Enso Asantefo ankasa se ye de omo stadium no to Baba Yara. Enso nkana ha ye de to ohini jan. Omo pene ye. So man pene. Said they will never allow that. Enso Asantefo ankasa. Your first name for no ohini jan sports stadium, right? Yes. Kaipa. Akra fo na pene. So when we found stadium we see o masa so metutwi ni. Enso Asantefo ankasa. Baba Yara Sports Stadium. Hey, okay, some more. And I'm not too many Asantefo. Hey, we are all going to join the war. Yanemo pa. David is annoying. But say to for say Omunja nya de papa. Omunya ya ye be face womo. Won face obetufu obi abeja. Who say ya o. David wafutu na powerful. What mama miracle aho. And then uko social media na as if it's a crime so by Santini. Trouble ben Asantefo hate you omo Ghana. Ye wole go come our fall. Katachi say ye ya. Your friend is say power night. Obi ano ye banda bi. Power night no toli. Beauty contest. Me man dress say ma. Well, na stages ni na swimming costume be hye. Ni ade na ye be your interview ni de keka ho. Hwe me na me ye MC. Me ye power night MC from 1992. Okay. Every school 96. Esa ye ya be see 2014. Hey, ana me jaye. Ene wo che? Afena nkwala na so mu ade ntim me kwa me feel comfortable na man si hobi o. Okay. Ye power night na me je mic ya metimi huru trouble bi o Ghana ha. Me peke ewes no dem de be huru o mo. Ma peke gas. Na me kosirem me peke no me wi anu matiesia satefo na nkasa so. Obi abumfu. Obi asere kwak. Sana Santefo bi ne mote ebu o ye huro. Ana de me country as an individual bi no ka se bi tia ebi a wa trouble bi a o ka ne keke upe nipa do other tribes wo Ghana ha ya Santefo. Okay. Mo ka ne kura na munya asa mo keka no. Obi twifo na Santefo na ehuna ma no twifo Otumfour na ehuna. What is that? Wa baba wa ya betna TV no so a udi Otumfour atem no. O papa contribution to Ghana any say. Won sama wo kan nyina so emfa kwan say gold we Ghana ha nyina yo Otumfour dia so ntimi fan develop Asante man say Genesis. Wodi mo nwoma
resources na sha sa me ye ho ade a ya ban dia region bia resources na sha sa say you go say ya ban dia wa bon titi de wo ka ya ban dia say a gold you wa Ghana ha na you Otumfour de na won fan develop Ghana chese mo mini asantefo ha ya mpene da o mini nim na wonim de wo ka entina na me pe wasam na me katachi wo nam hoyi obeso obekọ akodi di trouble bi atem se minim de me kanti menya sa ono oni wayira ya dwuma mu ha ye wo no enye different tribe ni bebre den na mo ma asantefo bre sa onim de wo ka mama asantefo bre sa obi astream mic asantini asantefo aye den na asantefo ni bi so ye nya atwom obi di watem a mo nyina mo be ye ward no come together and fight those people and stop hypocrisy na mo ye ho no eso mo ye ward ho na bi sade no ya na korokoro a wo monte a say ya fire to fire dabi see o level baby ade ne fa na yi na ebeko me de fa he say the Otumfour na powerful me bo asa fu ade afu ya nya obunfu yi ade bi o Otumfour hoyi yeah hwe contribution Otumfour ya magana Abusia said ye Oheneba esie no osi Otumfour enye wo henketwa a yebetumi ede nanim atwitwi from sabi oyo ohene a odimu ohempon kese a okasa mekai se Otumfour ma mi wuye asantememu ha oka se yenda even anomampo na yenhu no ewo abonten eti oyo ohene a okasa anka obi enka bi osi ade yo ene no ono ana okasa na wakasa okasa na awiase nyina ayedin enti wo yohimpon kese a enka eni kwan se yetoto na sekora ewo my Ghana aha nimsem nyabusia nsem we nyina ekoso ne enim se eye Afia Schwarzenegger de na no betu mu se wudidi Otumfour atem dia ene na waka asanteman ankasa enti wo beje ntokwa ne di gina mu ankasa eno enam so ema yesofu Kumchacha yenim se sofu Kumchacha de oni Afia Schwarzenegger de omote se matches nija omani nhia kra sofu Kumchacha be kasa wo kirema wo se Afia Schwarzenegger ne de eye the least person I was asem we wode na nutum wo kirema wo se mre bi etwam odidi asanteman atempoto di asanteman atem kra ma bi kan eye manhia enti ono se ene hwan se nkobaba beje ntokore atai na ni ase mfam chawo bi entie Kumchacha dum asem me hwe social media no so a yenua ba Afia poku asem okokan na hwade yedi kan ya pamachawo show no me kan ubi Saturday no pen na mini wo eti na de yedi kan no mepa oman ni nyina achew na mapa yenua no masantefo enso achew se yesramo etuo nkotwele ba bi a etwele am se yenua mo na Gucci kora nso aba abepa chew ani yenua ba Afia poku anso aba abepa echew once ewiase yese ye ho a ye nyi echini Ghana ha ye won utu kwan kwa abrochira na ama no ne ba bi a ana be se Ghana fo ye ade a efepa ewo aigbeni ni wo asantini ni wo novena ni wo fantini ni wo achimini ni wo obia ye Ghana ni efe ye fa santana ba de ye me ya ai ye me ya ni Afia Schwarzenegger Afia Schwarzenegger anobagaya Afia Schwarzenegger anokese Afia Schwarzenegger singawo ana wo be so asem nim ama asem no ba bi ekeka kɔ ne nkoyi ba da bia me ka se Afia Schwarzenegger fa wo ye ba yibro nsam na won se wi ase ni pempe no kuro wo kuromu a ya wo kuromu wa wo Ghana ha ana Afia Schwarzenegger ba ya obedi di asantefo atam abedi asantefo nyina atam atumi di atam na ma atam no ewo mframa bo fa manhia ahemfie abedi atam betwa adapa betwa asantefo adapa ya wo kuromu o but aden na nyade unua de aba na ye pe obi ama na somu ajeje ana waka bibia na Afia Schwarzenegger ena eba bebo Afia poku asenuem patriotie ni yo once Mrs. Sofu Kumchacha ni pempe no kore oti kuromu wa Afia Schwarzenegger wodi asantefuo nyina tam
adi asantifo atam adi won atam efiri suru bedu fam ama enhu mfrema mese ebofa manhia abedi ya papa kwadwo safo kantanka aposo kwadwo safo papa age enam 80 eborokora abedi natam sabe eno de wanu sunti enyinya wanim te se oba wanya ni pilot 1 year afa na ebeba da be kika de wo kika ye da aden and why now? This is my caution. Why now? Son, once a contract and you track one, Nanka one dia was way good. So I come with dia was it a test in any song. That is saying ya to me if you was nega with the two. Ye just saying ya to me what it. Ye jai. Ya what gun on my okurumwa. What to me the atamama IGP. Ekufidam palokora na nsenhwe de obeye no adi atamama IGP kura hwe de obeye no adi pani bi owoga na bia minim pani awuni na tem sofu pani bi owokuro mu bia sofu pani bia wadi na tem na wodi ye enne sabe obi adi aba na obi akoka nsem bia na wonna wo ba bebo nipa na senuyam Romans chapter 3 verse 23. Bible see nyina ya bone na onyame yenu onyam aboyen. Ana Ecclesiastes 7:20 was when the patron ni bi ani form wa ya bone a wonye papa wate. Isaiah chapter 64 verse 6. Ose ya de trene korate so onyame yenu ntomago wate. 1 John chapter 1 verse 8 was ya kase yenye bone a na ye dada ye ho na ne kure ni ye mo. Da ye ka ye bone a nyame yo no kwafo no wotre ni so de ye bone be chayen eti na Afia poku a wa be pachaw se Ghana mfenche no na wo Afia so asene gade wasom echen chase Manchester echen chase Manchester eni dia ben Chelsea wasom World Cup and now the opesa wo Yesu kan John chapter 8 the whole chapter oba ni na di ejira wono de onye bone da onto bo mo Sedie eyesofu kumchacha o kanu no se Afia ka wanu tu na asem we kra die ensem fata se wo ka bifi se waye bi penti se ko bi ya woni hu kwan se onsoso obeka se ema nipa no enye na busia mesro mesrɛ mu alagana fo mensa eda mensayem nkotodwe egufo mesrɛ mu se tribalism die emwa o my Ghana ye nipa baako we are one people for as long as you mitwa me ho amoja beba utwa ho amoja beba wo ya santini o wo ye kroboni o wo ya igbeni o ye nyina ye nipa baako ye hene mo nso ye ndo mu nyina ne ye nsom mo sede ye kwekwa mu saa no na ye njai se bi ye wei ne asantini ni firi ha ne nyina emfa somdue emreye anhwe yi a entokwa ebesori wo my Ghana mu no ye ntini ensa no aha let's talk GH rumors so and then the first time I will share me a message say obe subscribe e dia mame na fe wa click e notification bell no so said ye be ya me uploading new video bia onsa ebetimi aka any update bia ba efa asem yi ho a me de ebaba abesom me din ene na na akwa santoa me da mase